Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahan padamaru oiba pau Ngangkhoi sahar Moria damau sagi fivim hanzilak pagalolena lalot itik tongnubasu hore Malingi mapung kaya nga si musamal singi katokpugi seng labakumay idul jua pangthokli Manipuri COVID-19 laitsa sandarupai ki changlep na wangkhalakli ngarang miyoy kulhumdoy positive oiki amasung Pradhan Mantri na lakliba leba popo nimita Jharkhand gi Diyoghar da lupa koti taratru henbegi tongan ba chakot thorangi project sing kharagina jatra hungani kharagina sangagani Ngangphai sahar Moreda CRPC ki dhara chamanipu marigi makhada athingba thamlamba adu kudaktagi lokthokre panbe yai Moreda leiba Tamil macha ani tha asigi mangada Myanmar gi tamuda sakhangdaba singna nomaina kaptuna hatki bigi thodokta Ngangphai sahar Moreda ungkhanab ki phibam leiramba adu mafam aduda santi raksa gi phibam phagalakpadagi athingba lokthokibani Moria sahar da santi raksa gi phibam phagale haibagi report pirakpadagi district magistrate na tha asigi tarukta thamkiba CRPC ki dhara chamanipu marigi athingba adu lokthokibani Houzik Moreda Santi Hanjile, Dukan Sing Tong Hangnare Amadi Mahoksa Gumlalot Itiki Tabak Sing Chataba Hore, Pibam Masi Tongan ba Civil Society Organization Singi Luching Basingami Pamama, Pang Tokduna, Warisanar Bamatunda Yana Bapurak Padegini. Maling mapang kaya nga si Musamal Singi Katok Pagi Seng Labakumay Idul Juhar Pangtokli, Hazar Ibrahim na masano pa Ismail Bo alagi yatang matung ina kurwarmi tong na bahona kiba Katok Pagi Tong adubu ningsing ba oy na kumay asi Pangtok pani. Manipuri su Musamal Sing nga si kumay asi Pangtok nari. Masajid Amadi Ikda Kyada Idki Namas Pangtok nari, Rashtrapati Ramnath Kovind Uparashtrapati M. Venkaiah Naidu yauna luching ba kaya na kumay asi gamari lenena miyamaru oy na Musamal Sing da yafa pauzal piri. Mukhyamatri Nongthambam Biren Singh amadi ate luchimba kyana su kumai asiga mari lenena yafa pauchal piri Manipur COVID-19 laisa sandaropi ki changlep na wangkhalakli ngarang miyoy kulhumdoi nongna positive oiduna hauzik raisa asida active case ki masing chama kuntra yore ngarang covid ki anaba miyoy taramatoi naba phaki masiga lunena naba pharapagi chang chada matfudra nipan dasmik ahum taru oire Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Gujarat ki Surat pangthokpa mahausa gi oiba lo pathaki mifamda video conferencing ki khuthangda wa ngangani mifam asida Surat leiba mahausa gi oiba lo pathasinaba miyoy sing amadi lomi lising kayana saruk yagani Azadi ka Amrit Mahotsav palan gi sharuk amu oina chehi sigi March thada pangthokiba Gujarat Panchayat Samalinda Sri Modi na khungang amamamgi yamdrabada miyoy humbudra mangagi mahausa gi oiba lo pathasinaba haikibani Miyeng asigi makhada Surat District ta Longmi Singi Kanglu Miyangi Mihut Sing Corporators Sing amadi Banks na Longmi Sing da mahausa gi oiba lo patap sinanaba akan batabok lakot na lakli Khungang amamdagi yamdrabada Longmi humbudra mga khangatlaga mahausa gi oiba lo patap sinabagi training pikhi masigi mahi oina zila adugi Longmi lising nipu mathoirom hena training gi kana bapanghanki Kendra ki Griha Mantri Amit Shah hairi leba ki oina pumnamak na yanaba purakpada darka leba wafam singda Bharat na chada sama madugi mai pak papangam nabagi mai keromda changsili Jaipur da pangthokpa kuntra Subar Northern Journal Council ki mifamda wangang bada Sri Sahana chakotpa purokna pagidam amaga tengbang pinaba thawang ama purokna bamari leinaba khudimang na honabagi tangai padabadu panki Asugumba thawang purpa ngamnabagdama council asisem ki beni haina su mahang na phongdokhi mahang na hai haukiba chehi ahum asida journal council da pukalakpa wapom gi chada humbudra mangadi hena yanaba puroktuna lushin bangamkre mifamatu da Haryana Rajasthan amasung Himachal Pradesh ki Mukhyamantri Singh Delhi amadi Ladakh ki Uparajyapal Singh Chandigarh ki administrator saruk yakhi tabiriba pawasi Akasvani Imphal legini Pradhan Mantri Narendra Modi na lakliba leba popo nimita Jharkhand gi Diyoghar da lupa koti taratuk henbegi tongan ba chakot thorangi project sing kharagina jatra hungani aduga kharagina sangagani Sri Modi na Diyoghar airport su sangagani Pradhan Mantri na Diyoghar da phabung chani yangkhai leba AIMS hospital su sangagani madugi tungdam hakna Patna da Bihar Vidhan Sabha gi chehi chama
सुरक्पगी पालन थरम लुशिनबदा वा nganggani Bihar Vidhan Sabha gi chahi chama surakpaga mari lenina Sabha Sadata Samir Stamp su sangaduna Vidhan Sabha Museum gi jatra su hungani Jati ki ngayok pa miyoi singi nimit palan thorum National Fishery Development Board Hyderabad ta hozik virtual oina pangthokli thorum asida kendra gi Fisheries Animal Husbandry amasung Dairy Mantri Sanjeev Kumar Balian amasung Dr. L. Murugan na saruk yari thorum aduda ngayok pa miyoi amadi masiga mari leneba miyoi charter rom na saruk yari Maharashtra के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमसुंग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनखरे मधुकी तुंगदा लुचिंग अनिना बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा उनकी आकाशवाणी पाउमिन हाई उनब अदुदा राज्य की मंत्रिमंडल चौकतोपगी मतांगदा खनखी मखोइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह गसु उनकी दिल्ली पाउमी सिंह वारी सानबदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन हाई केंद्र न सगोत्प सरकार असिना चाखो थरांगे थबक सिंगदा मपुंग ओइबा मियंग चंगनी महांगना हाई खुनागी कांगलु खुदिमक तमानबा मियंग ना येंगबा ngamnabikdama केंद्र की तेंगबांग यामनमुक तंगाई फदे राज्य अदुगी मंत्रिमंडल चौकथोकपगी मतंगदा श्री सिंदेन हाई ngasi pangthokliba asadi ekadesi ki tungda ma ki मंत्रिमंडल चौकथोकनी कश्मीर की श्री अमरनाथ लाइसंग मनाक्ता थोखिबा खुदोंथिबा थौदोक्ता लेखिदबा मिगी मसिंग 33 सुरी माकाता नथिबा की थबक चथरी मिथिबा की थबक चथबदा अकाइबा थोक्तनुबगी दमक जम्मू पुलगामा अमसुंग बटालांगी दिगलाकपा अमरनाथ जात्रा मतम खरगी ओइना थिंजिंख्रे मिथिबा अमदि तेंगबांगी थबक चथरिबा अदुगी मतंगदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हाना सभापति ओइदुना अवांगबा थाकी मिफम अमा पांगथोक्तुना कुपना खनखरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबारी राजपक्सा थासी की तरह हमदोइदा फम थादुकलगनी ngarang numidang mahaki sarkar gi oiba leiphamda dharna chathaba kangbuna thomjilakhiba amasung pradhan mantri gi yumai thakebagi matungda wapamasi phongdorapani leba dugi sel thungi aranba thausilbu yaningdaba phongdoktuna thakhara dharna chathaba matungda miyoi lakyaina Shri Rajapaksa bu pham thadoknaba taksilakhi pradhan mantri vikeme सिंगवेबु सुफम थादुकनब फदोकपदु यारे पार्लियामेंट्री स्पीकर महिंदा अबेवरदान हाई लेबा अदुगी लेंगाक सासनदा शांति पुरुकनबगी दमक राष्ट्रपतिना फम थादोकनब वारेप लौखिबनी मियामना आइनबु इकाय खुनबु कलोनेना शांति ओइना लेननबसु महांगना अपील तौखि श्रीलंका दा हौकिबा चै हुमपुद्रा असिदा चिनजाक थाव अमदि हिदाक लांगथक फंगदबगी अवाबा फिबम मायोकनरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाई लेबा असिगी चाखो थौरांगी थबक्ता नहारोसिंगना यारबे मखै सरु याननबा होनागदबनी न्यू दिल्ली दंगरांग यूथ सम्मेलन अमदा वांगांगबदा राष्ट्रपतिना भारत की नारोसिंगना मालेमदा अनोबा सक्तम अमा उत्पंगमनबा असिदा नुंगाइबा फोंदोखी मांगना हाई हिदाक लांगथक टेक्नोलॉजी अमसुंग आईटी गी लमसिंगदा भारत की नारोसिंगना सिंगथानिंगा ओइबा थबक या तौरी अमसुंग मखोई होनाबा कनबगी मपालना लम खुदिमकता मांगसल थाबा ngamli संगनारबा लुचिंगबा स्वामी विवेकानंद बु नहुना निसिंगदुना राष्ट्रपतिना मांगना नारोल सिंगी शक्तिदा चावना थाजबा थमी हाइनसो फोंदोखी चेही कुन मखागी जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ता भारत की नुपी के रेसलर टीमना वेट कैटेगरी खुदिमकता मेडल फंगले मसिगा लोनना ब्रह्मगी मनामादा पांगथोपा चैंपियनशिप असिदा भारतना रनर्स अफ ट्रॉफी फंगले वरना चैंपियनशिप असिदा सनागी अहुम लुपागी मरी अमसुंग सेंजेंगी मेडल अहुम फंखी जापान पॉइंट चनी सुमना अनि फंगदुना मकोकता वरना पॉइंट चनी फंगदुना अनि सुबदा अदुगा उज्बेकिस्तान पॉइंट चामनी पुमंगा फंगदुना अहुम सुब पोजीशन ताखी कंपटीशन असिदा फ्रीस्टाइल रेसलिंग असिदागी होगनी विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट की नुपा की सिंगल्स फाइनल दा लंदन टॉप सीड नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया की निक रायोस का थेंगनेरगनी सेमीफाइनल दा जोकोविच ना कैमरून की नोरीबु सीड मरीदा माइथीबा पीकी अदुगा की निक रायोस ना महा की लंबा रफेल नदान सोकपदगी सानबा तोखिबदगी फाइनल दा चंगलकपनी होजिक अरोइबदा मरुबा पाव अमुक हन्ना ngang शहर मोय दमौ सागी पिबम हंजिलकपग लोनना ललोट इटिक तौनबसु हौरे मालेंगी मफम क्यादंगस मुसलमान सिंगी कथोकपगी सेंगलबा कुमै ईदुल जुहा पांगथोकले मणिपुर कोविड-19 लाइसेंस संदर्भगी चांगलेपतना वांखलकले ngarang myoy kulhumdoi positive oiki amasung प्रधानमंत्री लाकलिबा लेपापु निमित्त झारखंड की दियोरखर दलुपा कोटी 13 हेनबगी तोंगान तोंगान बच्चाको थोरांगी प्रोजेक्ट सिंग खरगिना जत्रा हुनगनी खरगिना संगागिनी पाउलो जरे